I pozivamo da se vi ste na kanal Gamerša 1000 i danas drugari igramo na Gaming Crafters SMP serveru. Ovo što ste primetili vidjeli ste da je ovo novo na sponu. Šta to predstavlja? To predstavlja kao, kako kažem, neki emblem našeg servera što smo ubili iz Maja i to što će biti onako uvijek na sponu. Meni se baš sviđa ova građevina, inače radili su Neše i Filip, svaka im čast, dobro su napravili ovo. I ajde da pokažem koje su novosti naravno na sponu i šta se ovdje sve dešava. Sad imamo Gaming Shop, da. Inače ne znam da li sam vam rekao, ovdje je bio moj shop kao što se svi sećate, sad je tu od Bera i to, zašto? A ovdje je bio Ljubin shop. Htio sam da napravim bolji shop i pošto ovdje je Ljubo, on je pošto neaktivan, stvarno neaktivan igrač, odlučio sam da zamenim tamo da mu sklonim uopšte shop da bi ja preneo ovdje. Zašto? Zato što da kad bi ljudi odmah došli ovdje da bi vidjeli kakvo je stanje u shopu i to. Pa vidite, znači stvarno to su neke cene, a ovdje dijamante ostavljaju. Opa, 10 dijamanta, znači da, to je kupio, Bero je kupio ove brikove zato što mu je trebalo za shop. Da, jedna vider glava za 3 dijamanta, znači po meni je to ekstra. Tako da vjerojatno ćemo za koji dan ili nemam pojma, ja vidite da kupimo tu pa da se fajtamo malo sa vider bossom, što da ne. Inače ovdje kao što vidite nema ništa novo, ali zato imamo u hubu drugari. Bam! Bam drugari, znači ovo je nevjerojatno. Bero je uradio, to jest dodao je tornjeve, mislim da je čak promenio ovu beton ovaj i dodao ovako gore, znači po meni stvarno Bero je odradio ekstra posao. Moj tunel je ovamo, znači čisto da vam pokažem, da, tako da ću vjerojatno u narednoj epizodi ili tako nešto, pošto imam stvarno dobar dizajn koji bih želeo da napravim za moj tunel, tako da ću vjerojatno povezati tako tunel. A kao što svi znate ovdje prolazimo kroz Nešin portal. Ovdje, to jest tunel, ajde kažem. I evo nas drugari, dobrodošli u moj svet, da kažem. Ne znam, ja jedem govor. Okej, znate svi da je ovdje kod mene prazno kao i uvek. Lenj sam, znam što se tiče toga, ali ne znam da li sam vam pokazao ovu kućicu ovdje. Da, ovdje će biti kao neka močvara, nema pojma, jezero, inače vidite kako imam brze čizmice, Depth Strider. To mi je poklonio King Luke, ovaj armor, hvala njemu. Tako da eto vidite, ovdje sam napravio neki dizajn, ovdje neka kućica, ono lagana, pošto znate svi da volim ja tamno ovo drvo. I ovdje su neke stvari ono moje, ovdje sam napravio neki dizajn da ljudi mogu da sede i to da se more, znači. I ovdje kao neki fazon kamenje i to, vjerojatno ću to sve povezati kasnije, inače vidite da sam počeo ovdje put, ali nemam materijala za ovaj, kako se beše zove, ovaj diorite, valjda, opa. Andesite, polished andesite. Tako da, ali vidite ono tamo. That motherfucker, znači. Ovo je, drugari, ovo je novi projekat koji će biti u mojoj bazi. Šta će to biti? A unutra je ovako nešto. Vidite ovdje kako je ekstra ispalo. Ovdje kao neka kuhinja. A šta je zapravo to? To je Hobbit kućica. Znači po meni je to barem ekstra, neću da vas lažem, ako znate lika koji se potpisao na YouTube Bajani, uzeo sam znači ovaj neki deo, to jest neću kažem uzeo sam, ali već sam gledao pre godinu dana njegov klip ovaj, tako da meni u glavi nešto ostalo od te kuće, tako da se napravio ovdje nešto, koliko se ja sećam. Zašto stvarno ekstra kućicu napravio tad, ovdje ću dodati, ne znam ja ovdje, vidjet ću, ovdje će vjerojatno biti spavaća soba. Nemam trenutno materijala za vunu i za sve to, tako da juče sam baš dosta radio ovu kućicu dok sam ovo dodao ovdje neki dizajn, dok sam se onako dok vidim kako i šta da podesim, znači stvarno ipak da se setiš što prije nekog klipa od pre godinu dana, znači stvarno. I ovdje sam, da, cigle sam tu ispekao i 19, nisu još meni 19, 22 sad dijamanti imam. Tako da drugari, eto to bi bilo to za ovu epizodu. U sljedećoj epizodi Gaming Craftersa sigurno gradimo ili moj tunel u Nether hubu ili ovdje kao ovu Hobbit sobu. Tako da vidimo se mi u sljedećoj epizodi, ostavite like i evo pozdrav za Nešu, iako ništa nije rekao. Tako da mi se vidimo u sljedećoj epizodi, s vama bio Gaming Show 1000 i lupite taj like i lajkujte Facebook stranicu i vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!